Spotlight. Hei Akashvani Aizolani Tuntum Spotlight program atsuan Kovelaram Shangshangin Artificial Intelligence Nwaya Thohona an Neimek Chungchanga Pavan Dugal IT expert le Akashvani correspondent in Komna Mizo Changelelin kan ngai thahodonini Artificial Intelligence Chungchanga Kovel Pum Huap Khompui chu Hun Masalam Khan New Delhi ani ania Heta hian India ram chuan Kovel ram dang te chu Artificial Intelligence Chungchanga in rem siam na le thopuyetan in rem na hasiam puya Ram somni pariat lai ani nge voina hemi chungchang kan zo na te min chan sak tur le hemi chungchanga kan shat lo tam tak min shil shetura cyber and information technology lama mithiam Pavan Dugala kom na tu hunrem chang kan nei the hi van nei kan tin ti in lomom kan ti le maya ama sain pu dugal ti bai o ole nang po si bai le kan zo na masaberatan artificial intelligence AI chungchanga khompui New Delhi nga apoi mo na le hemi chan sin tlam pui min shil theyengem Amma sabera ka soidu chu khovel hian ani telin changkan lam apan chho zela hemiatan hian khovel ti hing dot theithil a thlenga chu chat GPT tlangzar kha ania hemi hian atilan chian em chu khovelin artificial intelligence atakin kan chen chil than ta ti na ania heta tak hian khovel ram tamzok chuan artificial intelligence poimo na in mung mup chu apuak ke ta ti po a hrenga la Ram tamzok chuan an namkal phunga te an sum de chua dana te le an dan le hraizam dana te artificial intelligence ne na in moi tak le in zui taka thil an herem lo chuan ram dang te a in an hu fual hle do na ni ti an hria a hemi awang hian khowela sarkar tin te chuan he artificial intelligence si an ram threwa man tang kaya ni theinan ma an lamup mupa amai ro chu Khovel ram tin te hi chiang taka kan en chuan in khong rual lo tak le din hun in ang lo tak an nil homa a then in ol sam taka an ti thei te chu a then tan thil har sa tak alo ni vele zela heta tak hian ram nu fual zok te chu ram thil ti thei zok ten an khai chu angaya ton hriat nei tam zok ramin ton hriat la nei tlem de ram te chu an hril fin angai fawani chuwang chuan hemi awang hian India ram mai ba ka Artificial intelligence awanga in to khom na hi friends khopui Paris a po nei aloni to nge a Indian he in to khom na kan thleng kha avoi ni na ani a India ram in khom pui kan thleng hi aro pui hle a khovel ram dang ten India ram hi mingai poi mo hle ani ti po a hriat thei ani India ram hi kan hriat theu angin ram lian tak le mihring tam em na ram kan ni a ami cheng po mi vaibel chetak khat le point li lai kan ni a Democracy ram kan lo ni le sel bok nen India ram hi kan hriat theu angin ram lian tak le mihring tam em na ram ani a ami cheng po thluk le ding on khat point li chuang lai kan ni a democracy ram kan lo ni le sel bok nen India ram ina kan ngai poimo hi khovel mit fuk na ani so sel boka kan prime minister ina artificial intelligence sungchanga athu soipo kha he khom pui ron chim dang palai te khan an ngai poimo he a thopo a tho hle ani kha tin artificial intelligence hi khovelin angai poimo hle rual hian han ngai to le han chui zui deuh tur a pol lian tak khovel ram zong te huap hi a om lem lova khovel ram zong huap pol lian tak United Nations lam hi an ngoi thuap bok chi nen khom pui tel ram som ti pariat te hi ti hian artificial intelligence tama chuan an in zom khom ani ta deuh ber mai ti la Hilthar alani viawa wangin akal pui dan tele ma chopom te po alaning noi de uleka amaro chu friends khopui Paris a ma ani tum ngot ai chuan India ram ma ani tum hian ma sona tur po soizui tam tak om reng ani artificial intelligence thilthar ani kan ti angin ngai dan le rin dan po ain ang lo na sal he hlom meya hemi awang tak hian ram le ram in kara thu in mu lo pal le ngai danin an lo pal Aul he maya amaro chu New Delhi a khompui nga ani chungchanga hian India ramin artificial intelligence chungchanga angai dan le amalang na chu thopal ho in ramdang te poin tha anti thuan soya ram tamzok chuan India chu he artificial intelligence chungchanga hian hroi tu ni tur poin andu hle ani artificial intelligence chungchanga khompui nei ani hi khowela company lian te poin an beng khon hle a
company lian pui te po artificial intelligence lam hoi zong hian anin herem don ni te poina langa hi thillomom tak nakin loka mason na ti khai rol tu ani po arin om nge ani khom pui lian artificial intelligence hi chik te win angai to ni te poina hriata ram pakhat chung nun lor lak na tur ani palang ti po khom pui tel palai te hian an hlau hle ni te poina hriata ni engkim hi kong ni nei ani angin artificial intelligence po hian thatna lam le thatlo na lam aneya ram re theizok le mi puite ra be nam han ro tangkai tak ani palmai ang ti te po khom puya hian chik takangai to ani ti ka soidu nge ani kalau puang vi me yang chu in chiar be lok mi India Rambik han thurbing ta ila Union Minister Ashwini Vaishnaw chuan Artificial Intelligence AI chungchanga hian India Ram chuan AI hi film khur takin kan kalpui do na ti a hi enge ingai dan le artificial intelligence chungchanga hian India chuan ngai dan mumal tak kan nei lo ka kan phur tirit tu ni lovin kan hna min zang khai tu zoka man kan tum ani New Delhi a khom puya po amalama kan lo soito angin ram then khat chu an la bang bo ve hle a athenin an tri tlatemo ti mai thei tu ania amaro chu an dem hran chuang lawa thil thar alania han basangam ngal ngot po har sa ti kan hriat puyani amaro chu tunlai khovel thiamna sang chho zela he artificial intelligence mangkai ram te hian ni hlona an nei chho zel don ni te poina hriata chu chuan ram tin te an ngai dan man lai lu tuk le zim lu tuk te apai ti rangai ani ti chiang takin alang ngal boka Tesla company nei tu Elon Musk chuan artificial intelligence hi mishing te tan pon lama thil hlom tak ani theina omani alo ti a hi thil dik tak ni poina hriata a chan chu tunlai khovel ti boi tu ber pakhat chu cyber crime hi ania kan tunlai khovel din mun hian zona pakhat ron siam mania chu engtin nge artificial intelligence man sualna laka kan himang ti hi ani hemi tur hian khovel ram dang te chu handa thata ila India Rambik hi nasa takin kan lo in pu cha loka artificial intelligence sungchanga hian hemilama sumdong te point uluk le zola ril ru an se na nga ya uluk tak le film khur takathil kal pui ngai ani na la ya puat arem velwa ngun thluk tak le chik taka ngai tua hnuwa kal pui chi chau ani information technology khovel kan chuang kai kan ti a changkan po kan changkang hle a aya sang artificial intelligence khovela kanin hlangkai le ania sarkar point hemi chungchanga hian zir tur tam tak aneya a that line a then that lona tam tak po omani entin nge artificial intelligence man sualani theina laka kan lo in tlo khallo kang ti chu sarkar lai pui poin na satakin angai tua cyber crime luar tak chu artificial intelligence crime in aron chunzom meyang ti te po sarkar lai pui chuan angai tu thlengpha ani engpo chuni se film khur takamhalak poimo ti in soila chu chuan a huam zau berang ale sarkar pia lama industry lama stakeholder kan ti ho mai AI ka inoi sumdong emo industry nei tan chanlak thei dan turang si te min lo shil le thengem artificial intelligence ataka kalpui tur hian than kurwal angai hea India ram hi kan hria thau angin democracy mi puite ro rel naram ani a engkim hi mi puiten hlongna an nei do nem ti ngai to angai ani hemi ani awang hian artificial intelligence po hi kan zawai hlongna ani angaya abil bi kemo ami malang zonga artificial intelligence lo hlok pui an omani chuan democracy lungphu manghing don ti na ani hei wang hian langlo tura thuruk om tura nilwa chu wang chuan artificial intelligence po hi mitin thleng phatur ani a henga wang hian artificial intelligence satana manrua te po asiam to industry le akai noi stakeholder ten tlom le tha anruam man angaya tin hei ba ka hian a man dan tur thlengin mol takle ol sam taka anduan angai tel bokani ammalama kan soyang khan khovel ram dang te point India ram hi min entonin min ring le a artificial intelligence kain hoi bungruate India hian rem hle taka kan siam chuak ani chuan sumhu na lian taka kan ta na chang theani ti kan hriat reng apoimo bokang a to beraka soidu chu artificial intelligence khompui kan thleng hi artificial intelligence lama min ti ma son tu le min ti changkang tu ni sela tin hemilam hoya ma kan lak na a kan voi khat ka penin omzia thuk tak nei zel sela hei hian India ram chu
hei aya din hun tha a le changkang zoka min hlang ka nge yang angai nomin bengwar tha ka tin kan zo na te po min han shilfia khop maya income na hun thatak te min pe ka wangin Portugal ichunga kan lom hle mai ke po khalome katizong kha tunchum spotlight program a khovelaram shangshangin artificial intelligence waya tho ho na an nei mek chungchanga Pawan Dugal IT expert le Akashvani correspondent te income na mizo tunga lelin kan ngai thla kho thei ti chu ni a news services division Delhi atanga lak chhoni in regional news unit Aizol Buatsai ani Akashvani Aizol atanga ti chwa ani Spotlight.